Ya, mbola tsara nareo jiaby. Nagano vidéo hely alohan'ny départ. Ho anareo gasy mipetraka andafy ty zay managna vady à Madagascar na managna sipa à Madagascar. Nagnino moa maro be aminareo zegny trop sarotiny, sarom-piaro, mamaraha, menditra be zegny amin'ny vadinareo Madagascar amin'ny sipanareo Madagascar zany izy tsy tenareo mihitsy hoe vadinareo agny na sipanareo agny miarakaraka amin'olo na mampiaraka na manao sipa zegny. Tianareo amizegny kafa maregny zegny nareo tsy magneky lasa sarom-piaro mamara. Kanefa anareo amizegny tampoky mandeha Madagascar, misy ny sasany mba magnano 2 fois par an, ny sasany 1 fois par an, misy ny sasany 1 fois tous les 2 ans, koa ny sasany 1 fois tous les 3 ans. Tampoky mandeha Madagascar amizegny tsy mijano ela, misy magnano 3 semaines 1 mois defa mipody. Ke agnatin'ny eritreritrinareo zegny, agnatin'ny eritreritrinareo nareo gasy mipetraka andafy jiaby managna vady Madagascar na managna sipa Madagascar, agnatin'ny eritreritrinareo zegny i vadinareo Madagascar na sipanareo Madagascar ijano ipetraka be kareo iamby agnatin'ny taogno zay tsy araka amin'olo fa iamby anareo. Anareo mba mahaza micomprendre olo. Io tsy kinendreo zay araka amin'olo fa tsisy olombelogno tsy adigny tsy araka amin'olo zegny, surtout tanora. Ka tanora tsy adiniky idoko karaha io agnatin'ny 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans zegny tsy lely, tsy hipoetiky. Mialatsiny aminareo ohatra hoe nagnano teny vetaveta hely fa tsara boka koragna ty tao mazava tsara bekiny. Ke mialako tsiny somary nagnano teny vetaveta. Zavatra efa zatra mihina tsy amezagna hanigny, zavatra raha fa zatra misakafo zay tsy amezagna sakafo. Anareo aza égoïste karaha io, mahaiza micomprendre olo iarahanareo Madagascar na vadinareo Madagascar igny. Io olombelogno na hanofo na anareo fa maro aminareo tsy madigny. Anareo mipetraka andafy aty managna vady na managna sipa Madagascar, maro aminareo andafy aty tsy madigny tsy miaraka amin'olo. Ny sasany fa efa vadim-bazaha, vadim-bazaha izy andafy aty sady mbola mampiaraka misinga amin'ny africain na maoré, misy amy gasy. Kanefa izy amizio fa misy olonazy na vadinazy na olo miaraka aminazy à Madagascar. Vous voyez? Nanareo fa zay tsy mahadigny tsy araka amin'olo zegny. Tsonjoko le vadinareo à Madagascar igny, olo miaraka aminareo Madagascar ipetraka be kare iambina anareo agnatin'ny taogno, tampoka anareo mandeha tsy mijano ela. Magnano passage io tsy dignin'olombelo zay ravako aby, mba maiza micomprendre. Tsy digny tsy olombelo surtout tanora. Tsy adigny tsy lely, tsy poetiky zay agnatin'ny donc 3 mois donc farany be 4 mois amin'ny fotoagna zao ty. Tsisy olo adigny tsy agnano zay agnatin'ny taogno araiky taogno aroy zegny. Anareo amizay sarotiny, meloko anareo. Ke ny solution mezoko anareo amy koragna ty amy vidéo ty. Vadinareo koa tianareo maharigna Madagascar, aza mbela hela hagny. Ataova par tous les moyens agnafara anareo vadinareo na olo miaraka aminareo Madagascar. Mandehana hagny, ataova mariage izy, afara mandeha aty amizay nareo miaraka mipetraka. Igny mba tranquille anao tsy souci eky. Tsy andiniky akory izy lavitra an'izay, tsy miaraka amin'olo izy an'izay, tsy magnano zao izy an'izay, fa mba fa tsisy zigny eky. Haranao koa ty manambady, ohatra mbala manambady vazaha, magnanaova hevitry midivorcer. Vita divorcenao mandehana Madagascar, magnano mariage amin'olo tianao agny afara izy mandeha mipetraka aty. Koa ny dépense, ataonareo mandeha magnano va-et-vient isaka taogno, tsy haiko isaka mandeha Madagascar. Ndraiky vola argent de poste jiaby laninareo agny. Avy amizay le vola alefanareo agny isaka fanjava, par mois amin'olo tianareo agny. Tsy maintsy antaogna baka olo tiagna agny. Tsy maintsy andifasagna vola, tsy maintsy ampiagna izy par mois. Ka vola jiaby totaliagna ahafahanareo magnafitra olo tianareo izy baka Madagascar, avy miaraka mipetraka anareo, miaraka mitady anareo, miaraka mamelo tegna, tsisy tsaratsara amizay. Bon, igny vidéo tsika merci nareo nitandrengy amy magnaraka koa. Veloma. Allez. Oh ya.